Kawai nagiseng bapaw kmat bha hakatem Riboy District ka Riboy Youth Federation hinin kasni ka apusaw tarik urampang arjar arpuar kilami syakmat ban penpaw ya kajing bam sngohun ya kajing pentre ya kasurok kiat kali hamau tari merdon Riboy. Kuman sipentip kajing pentre ya kate kasurok kalong kum shibenta ban penkre na kabenta ke sinot rangba ajong ka RBP sinot kaban salong hau banai leber arjar arpuar. Don ru keniat gajing penpau gajing sukya nama don ki katu kan ni kontraktor ki ba la register hapo kan ni ke division ki wan kendu yangi penpau ya gajing sungsi gajung ki halor gajing bamyo ki kam ki jam bantre ha kan ni ka office te halor kan ni ka mat ngi la ya wat jing tip ya ki kita ki kam ki bala pentre hapo sno madan ngi sibun ki jing penkre ki don ka bahmat du kate gajing penkhut ya kate ke sulok nadu kalat merdan na umran hadu hapo mau teri merdan kaban kumba 10 kilometer siteng kajing jengai ta hangtei ka bangiwat tip kiki bala pentre ngi kidon kita ki jungle clearance ngi yang te kidon ki rain cuts kita ki side bump bat ngi ro kidon kita ki drain clearance kidon ki art bat kita ke boulder ane kita ki stones nanta ka pasau kidon ru ka cipun khoi ya ki humpai hapo kate ke jeka nalor kata apat ngi kadon ru ka repairing ya kate ke surok kabale kita ki ports hole Henry apa ngiwat jingtip kano try ka syong baro ka estimate ka bakani ka division kan pelut ha ka bidi bakani ka jingpen bhai kani ka surok na dok sedok ngilap habang ngikendu SDO ngilap ba uang bangimpat sna ka estimate ya menta kita sutre tangkat tu kat ni kontraktor telah lagi kerana ia katang katu kat ni kontraktor kapan pau kalau di sisa bagi kita ki kontraktor kelas 3 di bala register hapo kani division kiri hok konon mi sangi kinong ilam seng balang harga beri ban jingirap ban yakran lang ba ngimyo kam wel nirap lang ban penkren ki kam namata ki jumki te menta ban supendon kam no tang dagi katu kat ni ki engineer ban yo jing motoy tang katu kan ni kontraktor ki badi ki blu jonglo jongno lesen nakaliang jungi nginam la ban pediang te halor kani kamat nakaliang jungi nginang budin bagi nang ai no ya ka way ka RTI ban budin kan no kila pendut hakisnam ki paladap akabedi berkum kini ki maintenance ki cingpen bha la ni ki repairing jong kini ki surok kenang bangin kal ngin yo ban tip ban kan no ki siu pat sakita ki mastro ba ginui kata ka jingyo jong kinong sungsnong ki jungi badan hapo boy lemba ka jingdon jong kini ki office kum kini hapo ki snong ki tau ki jungi